SBI mobile banking inter high school quiz competition sang ni som pathum clear to te chebai vekule zan ina hianin government central high school le Helen Lowry higher secondary school te anin ti siak dona zan in hi poimo to don hle a government central high school pei chun voili na to turani atin Helen Lowry higher secondary school pon voi thum na ani to a poimo chho to a zan sari na ni to a kar khat che an bak to a semi finalist lu nge angai to na chu man chan zan in han tan hle angai don ti kha kan soi ma sadu ani kan lo man te hi fancy electronics pakhat na hi fancy electronics ten min tum sak dona tin pani na hi J&J consultancy ten min tum sakanga tin semi finalist te hi Bonton le Floria Glamour ten min ti sak don ti kha kan soi vele bokani tin anin ti siak na hi han soi le ila le khabu hi an zir lai bu ni lo kan ti to kha pu em lalman zwal le khabu ziak ngetta kading zelin ti ania tin sponsor to the main sponsor to the State Bank of India mobile banking te ania co-sponsor to the AMC MNJC and IR Chan Mariram Road NRHM Louis Ortho Solutional Boy Shopping Complex Bethel Electronics Millennium Center Environment and Forest Fancy Electronics ten ni atin mintan pui to the DRDA le Roni Enterprise ten ni a tin kasoi mai thengai lo kamai le ka sammoi tak maya min chei chin tu te nal tak maya min chwa chin tu te hi aroma beauty parlor ania anni hi Millennium Center a D5 a third floor an omani mi pale me chia thar sang lovin lume le chei zong zong te engkim anti thei vekani ti kha kan soi du a tin ka kormoi taka min chui sak chin tu hi vakiria ani hi Millennium Center a C35 le 36 a an oma second floor anomani ti kha kan soi vele du bokani ton lai hian Millennium vakiria a hianin bag te phe khok te le thomno an sel meka tlom te in le the oma Christmas te nai to boxia akal chi viaw ani ti kha kan soi le bokani la ke hi emily wanal tluangi quiz master kani a kabulami ti hi introduction han nei vele se voili na te voi thumate ni ma se voi khat en na chau po khain la om mai theya chu wang chuan an ming ten se government centralized school te hian pakhat na zain tan hian an pota chu wang chuan anin an ming han soi ma sa se. My name is TC Larisanga from Government Central High School. I study class 9. My name is Baby Elding Hiti from Government Central High School. I study in class 9. Helen Lowry Higher Secondary School te. My name is Christina Nufili, class 10 from Helen Lowry School. My name is Emily Sizo Tanpari, class 10 from Helen Lowry School. Class 10, class 9 te anni a an Paul asang to a class 10 class 9 nya sa kanin chen de uthuak hlom vekani ale kan chan do na nga round khatna hian zandang ang bokin zo na le chan na hun kan mang le do na zo na le chan na hian mark som apuanga question panga ve kan zot le do na ni so ito again Government Central High School te hian in number 1 za tan hian an pota zo na kan zot masazel don ani ne in ring hlamem Yes, miss. ring mo le Government Central High School te in zona he hi ani puem lalman zwalan thil ti thei tu lian ten ei ruk run puyatan an man ani ati kha englai nge ale khabua khan thil ti thei tu lian ten ei ruk run puyatan an man ani ati kha eng hun lai nge time over tlat my March final nei ilai ani le Helen Lowry Higher Secondary School te in zona he hi ani puem lalman zwala Development Commissioner in March final om theimia lova dan ang thapa financial sanction ati felvek kha engkum nge ni in huna intane $1989. 1989 ati a chang dikem o enang o chang diklo tlat mai kum sang khat zakwa
Somriat le pasari zo kani 1987 zo kani le zo na kanin zo ma in kan soi le lo kanga second som ni ne ya man mo lo tur ma se monsan ero zonga chi mi alawanga chumai ba ka question kha ngun de win char ula I omzia sha tumin ngun de win in endonia o so lo chu in shat reng po kha ni lo zo kin in chang palang ti kha lo oma tran ana to box ya semi final in lu le lu lo kha ashil to do na ne chu wan chuan in uluk de win question kha enzel turani le government central high school te in zona he hi ani poemlal man zwala le khabua khan mi thi voina akan thu soi thin te hi eng angin nge asoi in huna intane second song time over le man tlat mai atam ber chu do thua in fak moina ti in a soyani puman zwala khan o Helen Lowry Higher Secondary School te in zona he hi ni poem lal man zwala le khabua khan than lai dan chazok asoi kha eng ange ni in huna intane second song time zo man tlat tun lai apon soina sat MMY me local council te ponan soina sat ania poisa tho kho ma hlo faroi ti ani a lo chin cha ro o ne zona kanin zo chun zom le ngal char charanga han relax deu te utle min mo in duan in nge in takle lu tuka kati don nge in zam kati don po ka shelo in thang hlei thei lo tat government central high school te in zona he hi ni poem lal man zwal le khabua khan kho har chung te ta na phor rit le nok sakani ati kha enge in huna intane kho har chung te ta na phor rit le nok sakani ati kha enge top zel tourist try zel tourist kha that em kha kho har chung te ria pui ti ani a shewar war em ti khan shewar war chang lo mo kho har chung te ria pui ani a han ris try zel mai ula alo dik chara dik chana alom om don ania a leg Helen Lowry Higher Secondary School te in zona he hi ni dung tlang thang chwa muala thang chwa pa angai tlak lo anom ve nual chan poem lal man zwala le khabu ina soi kha enge ni in huna intane dung tlang thang chwa muala thang chwa pa angai tlak lo anom ve nual chan poem lal man zwala le khabu ina soi kha enge ni inti lar tumna inti lar du na antia adikem o inang o an chang dikani inti lar du wang te khan thang chwa pa chan te khan lo chak ve pon ni mai theya man lai chau lo pon tun lai pon kan tam to via o me le government central high school te in zo na he hi ani nget taka ding zelin ti le khabuin VIP ten mithi an voi an ral chan a soi kha enge ni in huna intane nget taka ding zelin ti le khabuin VIP ten mithi an voi an ral chan a soi kha enge ni ming chat du wang ming chat du wang an chang di ka ngem o an cha nai anang o diklau tlat mai vot zon na rem chang ani wang an ti ani
vot zon na rem chang ani wang ateu khop mai teu lutuk maro chu round 2 3 4 lom le tro le Eleanor High Secondary School te in zona he hi ni Rudyard Kipling a thusoi if you can meet with triumph and disaster and treat those who impostors just the same ti thu mizo ten ena in mil lo hul hwal ti tu khatunge in huna in trane emlal manzuala chiang mo ale chang rang box sia dikangem o enang o an chang dikani Bora ka tang thasot khop mai lai din po she om chho tan tlat le government central high school te in zona le tur chu hei hi ani ming bula engda hinge ti dan dik ni lo le constitution ina khap tlat ani poemlal man zwala na ti kha in huna intane risro shat lo pon ngai tinge nui ring wa ta Padma Shri ti ni she chwa ke she lau shim ani mo chu wang ani moi lom nui top ani em ale le Eleanor High Secondary School te en lo soi na saboka an zona turhin soi chwa ka ngemo in zona chu hei hi ni so sa lampu menge ni in huna intane time over mantlat government central lam khan in sha em Society for Social Action ti na ani lalam pumani oh chu le khan round 1 kan zawa round 1 na tangina nuam chho tan khop maya round 2 kan chho zelanga nuam tol do na ni clear to te khalo kal son reng su le round 2 kan lu tanga round 2 a hian diklo an thang do na ni a diklo ani a tlem chona nuam deu chho to anga round 2 hian mark nga pu do na zo na pali ve kan zot le do na ni government central high school te in zo na he hi ni Sikkim chief minister Supawan Chamling ani adik nge diklo in huna intane dik adik kan ti an chang dik nge diklo enang o an chang dikani le khilai thukin tang hlom box se chawan chan in chan dik char ngai to don ya o le Eleanor High Secondary School te in zona he hi ni regular soil ming pakhat cho black cotton soil chani adik nge dik labin huna intane Emily chon chiang om ve dik kan tinghal an chang dik nge dik lo enang o chang rang bokan chang dikani le government central high school te zona in zot ngal mal meng in zona chu hei hi ni STD full form to sexually transmitted disaster ani edik nge diklo in huna intane diklo adik na enge ngating nge diklo in ti ve top si adik cha lo de win in sha me akhoi lai ta khange diklo ai shat han soi lok te akhoi ber khange disaster asoi dik nge diklo en chenang o an chang dika sexually transmitted disaster ni lawin disease ani ashe hle mai ma se sha adik na kha ashe lawa lo chin chi angai ve thungang
le Helen Laurie Higher Secondary School te in zona hei hi ni kan omna lein ni voi khat a hel kwal chwa hun chung chu ni za thum somruk panga dar kar nga minute somli pariat le second somli panga point panga pakhat ani adik nge dik lovin huna intane question ngun da what and tour Tiglaw. chang mo Emily an chut nasa ka ban chut so akangem adik nge dik lawin ente ang diklaw tlat adikani ni sa thum somruk panga dar kar nga minute somli pariat le second somli panga point pakhat chung ani ale Government Central High School te in zona hei hi ni tha a khian atmosphere omlo adik nge dik lovin huna intane diklawan ti vele ntina diklawan ti photo diklawan ti fuleng em enang adik ton chum chu an chang diklaw tlat atmosphere tha omani le Helen Laurie Higher Secondary School te in zona hei hi ni Rabindranath Tagore hi India le Bangladesh National Anthem phwa tu ani adik nge dik lovin huna intane Tiglaw. pakhat zok khan dik ate pakhat diklaw ate chang tu zok ni khan she khop maya chang dik nge diklaw enang an diklaw tla mai adikani Rabindranath Tagore in India le Bangladesh National Anthem phwa ani ale Government Central High School te in zona hei hi ni Rajya Sabha Speaker chu Mera Kumar ani dik nge diklawin huna intane diklaw chang ro diklaw sani ma cha gom me kon fi khop mai in huna internet ti che kha lo ngak to ma se ale achang dik nge dik lo ente ang achang dikani kon fi boka lok sabha ni she khop mai ale Helen Laurie Higher Secondary School te in huna internet ti ringo tila zona kala zot box si lo chewa in zona hei hi ni zu in mi alo ai chuan tlem in chin hi an machine na an thazok ti soi tu chu WhatsApp mek call ani adik nge dik loin huna internet diklaw an chang dikangem an chana enang an chang dikani WhatsApp je Shakespeare ni Government Central High School te in ringem in ring mo round 2 kan zowa tikhan round 2 khan mak nga apu le anwam piawa kan sunzom le ngal je langa maro chu round 3 kan lo le ma in reilo te kan so langa khoya ma local son lo ula kan lo let le watang hema te ni ring mai nu sangkha zanga man lekha bu voina han lenge nge ka ngai nia pasa ka ne box si dawa ATM ko ta ka lo hak cheu nia no thon nga ro bai mate pa
Matin tu na puisa ka mamoti. ATM min ngak renga tinia engtin nge kan ti ang. SBI mobile banking kan nei kha kan thon nga langem. Nang ni nu pa chu ngen ti molmola. Hey kan fanuin shilong atangin poisa mi ron cha thuta. Mobile banking in kan thon nga la lomole. SBI hovin mobile banking ti theina min da saka. Chu chu kamang tangkai ni ber mai. Eng huna po khoi huna po ati the an direngot mai. Avan thove o. Hun le munin har san min siam to lo. SBI nge bel manan ome. Yes! Kini chung katan chuan mobile banking hi kan lunglom na perani. Street Bank mobile banking service. Kan lo let le kan sunzom le ma in ma saberin kan points han en photila enge kan din hunte zona kan in zole main han sheve shimila thaang Helen Lowry Higher Secondary School 10 points som thum an muto a Government Central High School 10 points som panga an muto ani ama ero chu round 3 le 4 la oma round 3 le 4 hanin le thel na tam takala om theya chowang chonan tan na sat angai ve a chakjok ala om the shi lawa zo na la om don chawa chowang chuan na tang na sale zwal dona tang na sale zwal turpon kan foi du chauni le optional round na kan lu tanga optional hi adik ber than ani dona zona pani ve chaw kan zo dona hian point som ve pudon ani le in ringem Government Central High School te in zona hei hi ni London Kopuya Lui Luang Ming chu A Thames B Mississippi C Hudson D Nile in huna intane B Mississippi anti an chang dikangem o enang o adik lo tlat mai e Thames ani ale Helen Lowry Higher Secondary School te in zona he hi ni India ram rural na sang parliament siam tu pathum sing atel velo chu A Supreme Court B President C Lok Sabha D Rajya Sabha in huna intane chang rang ve A Supreme Court an dia an chang dikem enang o an chang dikle ani point som an mule ani ala Government Central High School te in zona he hi ani Ideas for Life the slogan atanga atana mangtu te chu A BSNL B Adidas C Panasonic D Idea in hun a intane C Panasonic C Panasonic antia an chang dikangem o inenteng an chang dikani tingtingin shot iris ngeris lo ris even ris dik chat vetero di kha idea ti khani boxia talo ho phur pui khop mai chawa le point so man mo vele ani Helen Lowry Higher Secondary School te in zona he hi ni Green planet tia kan shat chu A Earth B Uranus C Mars D Saturn in huna intane Uranus in van man mo the second in nga te reng nen
chiang chiam mo chian no phei chon man mo mia lo tur ania achang dikem o ente ang achang dikani chang rang thel tu ka lo lo thon pui deu china second atlem an mang tlem thel tu ka second somni la en nei boxi ka lo ui china mara chon chang dikle thawani around 3 kan zawa tun around 4 kan lut le nga lang around 4 visual round ani ya aleman endona point nga apudona pakhat ve ve chop kan zot to dona chuan chan shiat nge ngai dona uluk takin in screen kha han en ula in monitor kha han en ula aron lang dona point nga apudona ni le government central high school te in zona he hi ani in huna intane lakung pui mual ti a an chang dikangem o enang o an chang dikani lakung pui mual mezo lakung pui mual ani an chang dikani Helen Higher Secondary School te in zona nung ber chu hei hi ani in huna intane Chasia masanaw na. Sheve a chang dikem o enang chang dikle bokani kal to mi in van ne mem lakung pui mual kha ka shem mia lo an lo te han chang lo mai lang chan han zot lo cheu lang chan in boy don si ya mara chu in shat ve ve kan zot chewa lom om ti mayang o la ti khan kan zo le ta a kan points te kan en do nga kan en ma in he show min sponsor tu main sponsor tu his State Bank of India mobile banking te anni ti kha kan soi ve le du ani ole kan points din mun inen te ang Government Central High School 10 points som thum an mu a Helen Lowry Higher Secondary School 10 points som nga le panga an mu ani le Helen Lowry Higher Secondary School te hianin semi-finalist lunan voi khat in khel lamma ba ka Government Central High School te hianin khel zo to ma ro chon tla ti na la ni hal chuang lowa medang zong zong anin khel zo vele photanga chuta chuanin semi-finalist te a point ti tha mutama tangkha na ti tha tangkha na thlang le don chawani ti kha an soi le du ani le kan hun kan lo ti top le dona nga kar le tho tan zana a hun ngai da ria ta min lo clear le cheula tin contestant de kha kan cha du chowa van nei wangte chan fu wang ris dik wangte ani lawa ngun takin le khabu in siara wangte in zirna chata wangte a pakhat na ni nge jok tur khanin lo in buat sai ula in ni ngei theinan pon du sakna kan hlan vek chowa kar le in khele tur zong zong te pokha chadde waron ti turin le uluk le zwal le chiang le zwal le khabu khalo chiar non le turin kan cha le du bok chewani ale kan hun kan ti to panga tho chen zan da riat a hun ngai kan in mule cheu don nia in zawai in mang tha vek ule o he ma te ni ring mai Nu, sangka zanga man lekha bu voina han lenge nge ka ngai nia pasa ka ne box si dawa ATM ko ta ka lo hak cheu nia om no thon nga ro bai ma te pa ma tin tu na puisa ka mo ti ATM ma min hak ringa ti nia engtin nge kan ti ang SBI mobile banking kan nei kha kan thon nga langem nangni nu pa chu ngen ti molmola hey kan fanuin shilong atangin poisa meron cha thuta mobile banking in kan thon nga la lomule SBI hovin mobile banking ti theina min da saka chu chu kamang tangkai ni ber mai eng huna po khoi huna po ati the an direngot mai avan thove o hun le hunin har san min siam to lo SBI nge bel manan ome yes kini chung ka tan chuan mobile banking hi kan lunglom na perani State Bank Mobile Banking Service